I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Survival Games sa Clean Salfa. Clean Salfa. Ovaj momak se zove Clean Salfa, vidiš? Clan Salfa. Clan Salfa. Clan Salfa. Clans. Ne, ja sam ipak Cleans. Clans. Fuck. Ok ljudi, kao što vidite igramo Survival Games, nemoj da zezaš, igramo Survival Games posle mjesec dana, wow. Zapostavili smo ovaj Survival Games, jao, ne trebamo, ali dobro, tu je sa nama Krsko kao što znate, nije Clan Salfa već Krsko, jao, lik je full iron, znači toliko iz česta. Ajde, prati. Jao, zaboravio se, nemam bravlera. Ok, idemo sad, ajmo Krsko, ljubavi moja, možemo li mi ovo šta odraditi ovdje? Ej. ZZJT. Šta to znači? Ja nisam u toj skraćenici upućen. Aj tišina. Ok ljudi. Šta to znači? ZZJTMT. Pozdrav YouTube. Neko napisao message. BMK. Jao, Krsko, ja s tobom mogu snimat video. Ajde se ušuti, molim te, na par trenutaka da se ljudima zahvalim. Znači ljudi, nisam vam se stigao do sad zahvaliti za 10.000 nevjerovatnih subscribera, stvarno. Ok, jel imaš pantalone? Čuj se, falim samo boots. Oh my god, gdje ja ovdje parkuram. Znači ljudi, hvala vam puno na 10.000 subscribera, to je... Impe, čekaj, Impe. Zamislim ako idemo. Ok, znači eto, zahvalio sam se, ali stvarno ne mogu da više kažem riječi kako da se zahvalim jer je to jedan nevjerojatan broj za mene i mnogo vam hvala. Jednostavno, ovo je nešto nevjerojatno i ne mogu vam se više zahvaliti, jednostavno hvala vam i to je to. Mogu da se zahvalim. Ajde, zahvali se. Hvala vam ljudi mnogo na 8.000, da, za tebe se. Hvala vam ljudi, hvala Imperatoru, Imperator se zahvaljuje mnogo na 11, sad već 11.000 subscribera, skoro, blizu, on je mnogo zahvalan za tu cifru. Jesam. Pa ja samo isto govorim. Pazi li! Ne! 2 srca! Pomoć! Miga! On isto ima 2 srca sada. Oh my god, Minecon Cape ima. Bravo, dolazim. Dobro, ubio se. Kad si došao? Nema veze, evo ti stvari neke ako ti trebaju. Meni ne treba ništa, evo tebi sve što treba. Nemoj meni bacat. Šta ne treba, evo tu? Dobro, ajde. Kao što ste vidjeli, Krsko je sad ispao pro, Imperator Nubina. Da, ispao je pro zato što mi nije rekao da mi je iza leđa lik koji dolazi da me ubije, da mu bude zanimljivije. Jao, Krsko, hvala. Vidi lika! Lik je, radi AFK čovjek. Ne, jebi ga. Pa zašto izašao? Oh my god, Impe. Oh my god. Beži Impe, beži. Ne! Jedan gotov. Šta? Nije valjda te ubio, da me zezaš. Oh my god, ne, pa ti si mu uzeo sve. A daj, pa nije fair. Ti imao Iron Chestplate kojim slučajem. Jesam. Ajde, prati me kroz rupu. Odvojili su se. Opa, 3 srca ima. A pa nemam armora zbog toga, imaš li armora? Vidi, on ima Iron armor. A ja nemam ništa. Bravo, svaka čast, daj mi njegov armor odmah znači. Pa nije ništa imao, majku poljubi. Impe. Šta znaš? Uđi. Da se vozimo. Kako da uđi? Pa ne znam, uđi nekako. Uđi. Ne mogu. Aj, probaj skočiti. Ček da probam skočiti, ček. Ajde da se vozimo. Evo ga. Ne, propadam. Nemoguće, ajde, izađe da. Ko te šiša, idemo da se vozim. Izađe, ajde ovamo. Ajde. Šta da izađem, ja se vozim, brate. Idem uz vodopad, gledaj. Brm, u 5. brzinu. Vidi, radi! Šta radi? Oh my god, pa mogu uz vodopad da se popnem. Stvarno? Da! Ajde, nemoj, molim te. Gledaj ko u vodnom parku. Vale, cool, probaj ti. Idi probaj. Pa vrate. Idi probaj da se potriš vodopad. Ajde da vidimo to iskustvo, kako to izgleda. Kako se tebi čemu? Meni je bio.
Le. Opa, what the fuck? Koja moć. A, pokažem ti je. Nisi valjda pokvario brod. Aha, šta, kakav brod? Lengis. A. Nikad čuo. What the fuck? Mi nismo isti ti. Me zezaš. A da. Ja još gledam zajedno. A da. Ajde, da ću vam. Čekaj da vidim šta ima u ovim kućama. Koji trip. Ja mislio ovaj Mindplex nešto poludio. Ajmo ga zeznuti. Pogledaj s ove strane. O, ovaj će me ubiti. Impe. To je to. To se tako sam ti traži. hitat par puta. Nisi. Ja ti kažem, ajmo ga zeznuti i zeznuli smo ga. I svaka nam čast. Ajde, lovi ih, tako. Ne može, žao mi, what the fuck, ovaj moj enchant, ti si mi sve pokrio, sram te bilo. Mali. Jesi uzeo? Jo. Okej, e pa ne može, gotov si, boost, ajde, boost. Opa. Amen. Dobro je. What the fuck, šta? Evo ga neki, ima. Beži. Ne! Diamond sword! Ne! Oh my god, Diamond sword. Protection 2 je imao ovaj gold chest plate. To je cool. Brate, Diamond sword. Mislim, ovo ti, nemoj da me dotakle, imam 3 srca. Bacio sam grudu. Uspio sam ja njega boostati, to je nice. Svaka čast. Gdje si Impe? A zašto će na Iron Sword? Ne! What the fuck? Lik me samo udario. Nemoj da te laguje. Stani tu, samo polako. Što da stanem kad... Ajde. Koji ti bre moj? Ajmo, idemo na njih. Sad je jedini problem ako ja tebe da udaram, to će se registrirati. Opa, oni su se zeznuli. Ovi ne vide border ili šta? Ne znam. Evo ovaj mrtav od Warporize. Bože. Nemo, hoću ja da ga ubijem. Ja ću se žrtvovati za tebe, Impe. To je bilo to od ljudi za ovu epizodu, sljedeći put. Goodbye. Ok ljudi, to je to što se tiče epizode, ja se nadam da sam si dao ako ste ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Posjetite krska, to sam zaboravio reći. I ponestalo mi memorije. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, od tada lijep pozdrav. Ćao. Ćao, bye.